mun choma ATM channel ane vejing ho zo si avelin na bon chawin chi be ka hin bol kinin kang po pilanga hi in chuchan purpum pi hi in tingno palla hi in abanta le gamdang mun choma vejang tamta aki he in ye chun tunia jong hi pathin thua ke holim na kha in naked wa phachom na in naked he ba kai mena katip no ma hi ama sa video banjom hungki bol kit hi in tunia hi pulam ko se sing sunin 7 day Adventist de na thu ani sutna Donbutna ni ki ball pen chu tu na pu Joseph lungdim to abanjom ka hin ball kit handing ha in ka sei bonga ma chu imfar AG officer na tong choni hi in na masajong ka phachum pi na tamta inei su ke ti chu mu do in mas pena ka sei nom chu chi 7 day Adventist hobung chung chang kitia pa pre pulam ko se sing sunin aji le kha cho hi in ka print do on hi na tamma ma jingin gun chu tai tama pan la ka ngai tu teng la lo pi ka sai abon chathil asian yang chan gya chu imacha ki ve zo lo hi yang le apoi modi set athulu dom do mo hi don but thedan na hung ki don but chu hi aje chu leisit hi za in pathin thu hi head dan sim dan za chum mi tam tan ki nei thona in ain la za chum mai pathin in I accept thei kit lo hi Bible ki hi hil na khat in pathin khat baptism khat ta sang khat ati banga chu thil chum hi thei lo ya chu ki puin ho hi e ma ta san thu dol ta chu min de na khat thu su na hi le ki chung nun chu na le ki nui sin thu dol hi lo wa hi ti zo hi ka din na ti pa zo ki hil chu ngai tu ja hi chi program ho ki manga hi in ye chun viewer ho hi in elo le comment a hung pong ji ho in het hil lo di wa pa kai mena ka tip no mai tunia hi amasa ki bol man lo pu lam si sing sonin ale kha sut na la 7 day Adventist in amudan Trinity chung chang na aban dal Christology chung chang ki thio salvation chung chang ki ti aban dal investigative judgement chung chang a thio hi pu Joseph lungdim to chom cha ka hin vat kit handinga in phat ki ti hi dei bonga ki mangzo ji lo is in keinin jong thei top swa kain se hon ding cho hin ain la thi zaw ta le lin ta kan pha zo di hon lo ding hin jong le thulu di sa sa jo kan se do no mon ja kai man khom han ding hi ani pan nga jing ta hi tin na pu lam si in Trinity chung chang ati pen hi e ho fundamental belief awang chun Trinity ki ti ta point Godhead ti na ki Satan Trinity hi ain la achom chom hi di point na ya chu Trinity chung chan 7 day Adventist so mu dan a sei na hin tritheism ki ti chung cha ha pam ve ti tritheism ki ti hi pathin thum apom ve ti na hin ai la ayo Bible dung zile fundamental belief le khabu ikil na wa hin pathin chu one God ati jingin monotheistic view hin ya chu hi chi monotheistic view 7 day Adventist Bible dung zia I view dan pau hi itabang ham ti chu hin hil sile chun phan ti ki pa le jingin sei chu chule pastor panon chi theology chung chang a hi Trinity le monotheism kiti hi pi idin pi oi lo le Christian Trinity mu ham ita sandan tabang ham ti an pu do jin na thil phata hi tin ka gele yon monotheism hi lo le pathin chang khat bo he ti hi alang khana se monotheism pom kiti hi ho dang la Islam na ai lo le Judaism ho in jong pathin khat bo he ti ni Jews on amo pom dan tabang hi ho ki bang pui pastor lam khosin an sei dan hi 7 day Adventist na pom dan hi Trinity tia pom hi midang to ki banglawa sei midang to ki banglawa tritheism na pathin thum hi na chum chi ki bana le ki man nei lo ti a hi ti chuna asain ai banga I ho 7 day Adventist te ta san dan hi bana le hin phata ki hil na jong to le khabonan choi do in na I ho ta san na thung pi Adventist belief somni liget sunga hi ta san na hi pathin dan pathin hi na hi ta san hi pathin pum kha he ti chu ho ya ki muam ti lama sa pena Deuteronomy bungkup chang lian na ven Israel na pakai na pathin chu pum kha hi chang kha he ti Jesu Christ na sei kinin na ai wa I ho ta san dan hi pathin hi pum khat thuma hi na din la ha pum khat thuma hi aji chu piham ti le Jesu Christ aumin pa aumin chu le thagau thingu me ti John bungka chang so chang sagi na John thor khat bunga chang sagi na chen ki mui chu chu ti sei tem ti le hi sa khi ti diam sa pa cho witness bola thum o me ti hi chu ho chu koi ha ti le ka hin sim do di Father Word Holy Spirit
these are one pa thu chule thu ti chu Jesu Christ ati na hin chule Holy Spirit lagaw thing chu ho chu thum chu khat a hi ve ati thum chu khat a hi ve Jesu Christ in pa to ke khat a he de ati John bunga bunge chang song ale gen hello le sei ji ten pa ko ma khachi ding kalampi na hin ji diu he ti la hoi chilai na chi de ham khelo na lampi ti ka he diu ham ti ke nei mu ta wa le pa na mu bin ke nei het wa le kalampi chi na ne he ve ti cha pathin hi pum khat hi in lagaw thing to pa to chapa ki ti pum khat he ti 7 day Adventist ten kita san chu Matthew pung som ni le gen chang som le get som le ko ve la khon ki su in na wa nu a chi lang pa chapa le lagaw thing min chi khelai pathin in iti hil ei hil chin pi be diom ta ka sei ho chu cham ta ga sei hen pathin in I chi khelai pi I het be di wa diam na chi he pathin ko mi thun ba pa pathin ko mi thun ba ban ga mai thun ting le het be be siu din chi khelai khul thu ba pathin in hi chi chana I het sa da ban wa khul thu na ne wala pathin lung de hi pon te ti chu ka sei no me ki pa me na sei dung ja si vet na hele pathin chu mi him lu in ai mat pha kalwal le mi him het pha kalwala hi na lin nei pathin het cham kim thina chu eyong pathin hi nga hin eyo pathin hi ta lo je wa chu hi ta chu Bible sei na kep sep phat ei jing pa omin cha pa min lagaw thing pathin o me tia hele physically distinct person hin an la amo chu khat a he te Bible hi chu monotheistic view in ei now achum chu hi now long chu sin na pa patsim tilim pathin in banale sit simeti zawa chu lagaw thing pathin lagaw thing ti pathin lagaw thing Genesis mong khat chaw ni a ho ti chung an lam le na hovering over the ha season sea atin na ai le lagaw thing on chu kin in Jesus Christ in le sit si ma chu am akune ma zo si kisim ti John bu khat chang chan ne ki se na mi ma loi ma sa kisim am pu tun so na jing sa ati ken chikiu choi point amo chang thumi tun so na jing tin a hi pa le chapa bo ham iti yong hilo as ati hina tu ti ngai lo as ati chu sa pa wa chu ni sa nga tam zo ko as ti nai ai le cha chu amo chang thumi uma mi him email bin si mo te amo chang thum hi ji Jesus Christ chun pathin chun mo si ki mo sa chu I am ke ma chu kamin chu I am ati na ke ma chu I am Jesus Christ man aman sai kin Abraham masang chun ke umsa ka hi I am chi chu ke ka hi atikin na ti jai atun so na jing ake pat na lo ake chei na lo amo chang thum ma hi ai banga chu ato jong chum chi Jesus Christ ke ka chi zo le lagaw mon sa ka hin sol ding he ti chu chum ku be khan hin sol ti na chu chi wa chu amo chang thum hi khat a hi naw chu I ho mi him he zo za hi lo na thum a hin hi na chum chi ne ya pum khat hi naw chu pathin pum khat ati jing ja chu I han tu ni khoi pathin pum khat hi monotheism a hi ita san hi monotheism he ki ti ati ma mong even na hele ta ba Bible chu pathin khat ati khat ati wa chu Bible pum pi phate ke cha pathin na simting ale plural form tam ta ki mo singular hi poi plural form tam ta ki mo ya chu ei ho chi hitin ati ji na aban tale keile kapa ati jing aban keile aban tale lagaw thing ti achum be na sei na to na thil cha tum tam ta sei so ki izu vet tinga le 7 day Adventism view dan dung just vet tinga le pathin chu hinge Godhead a hi pathin hing thum he ti na hi chi choose chang hat ka sei nom be ki chu le pa pathin le chapa pathin hi polin le ka suna tam pi sunin na ale lagaw thing hoi like min pham ti le Pentecost ni yang ki sein Pentecost ni masanga chu le Pentecost zo ang chun lagaw thing achang ove ki ti zo si chu pathin to khom ti na hi na ai mo mong pa pathin to khom chapa pathin to khom pa le chapa ki min pha lawanga chu lagaw thing achan ni new le amo chang thum ta chu khom ji cha chu pa pathin chapa pathin lagaw thing pum khat hi na hi yon hi chana chu he do hin hi chan he lawang chu Bible ai sei pi ta lo ji wa chu pathin kom thun phat le I het be ti ka sei banga chu pathina chu pum pe hon question ki bol the hi poi Bible sei kal wala sei ni nang ki nei di lo he vel sanan 7 day Adventist I ta banga ta sana nem ti tinga hi le mi tu sei wang ze le mi ho idea ji akona pan sa nei po hi ti win ji fundamental belief fan ki chi tan God het chung chang ki sunin 7 day Adventist in pathin thuma ki nei ki ti khapo in pathin hi one God ati jing he ti ka sei lo nom hi one God ati het thim be nang Jesus Christ tam ta sei chu 1 + 1 + 1 is equal to 1 a hi thelo wa chu 1 + 1 is equal to 2 hi chu mathematical formula chu yong le 1 + 1 +
1 is equal to 1 tia jesu no calculation na bolum ki de bible la hi ju pem ti le nu pa chung chang mi ki and then huna chon pathin nu pa hin simin a ki chen sa in hi chi te ni chu pum kha hi tai ati ai wa mi mit ba chu nu pa chi ba ti ngai le ni ai ni chu ti kha ki ti thei ding ham na ya chu bible in pathini kha ati ti ngal in terms of unity na ai lo le in terms of a goal na purpose ti chung sang hui ding da na hin hi chi phat ke cha chi het kal wa hi kin jong sei nang ka nei di pon na lai pastor pa na hin sei wang chu pathin thum nei hin pathin thum chu chum chi he ti wang chu na chi chu thei lo chi chu ke pompu in 7 day Adventist te ta san do ki tu pu in chu le 7 day Adventist and Trinity ta san do hi pathin hi chum pa hi chum bi a pa zo wa cha pa hung kun do a cha pa zo wa thakau thing hi pa le cha pa ki ka bonding ki ngai lo na pa chu hi me he ti ai Trinity pom loi ho hi 7 day Adventist te pom dan he pu yo ka se ai nai sai pon he ye chun bon cha fundamental belief ki chi su ke zo lo he ni jong le pi pha pe nai ga sei dom chi chu hin na ai la bana sei nom ki khat hi Christology the person and nature and the role of Christ ti chung chang jing ni dan hin Christology hi pulam se na sei na hin Adam sun la chon sit pin a ko na chu ama Christa ni pi nga hin na sin nature a pi nga hin a hin la chon sit ki thim he bol poi tin a sei ve ti chu ni chung sang thu hi kalung dong ki tileng kalung dong cho hi di pon a sei dan pa khat hi ngei ipiti khat ala kha adam ka he thim pon ai chu Jesus Christa chu 7 day Adventist theology ki hel dong ju ya chu 100% God in 100% human being a hin hi chu ya le aki ka ki sen la yong le Jesus chu pathi na hi ti na hi Jesus chu mi him mo nature mo anei na pa cha phot chi na hin a sin nature lo pa chu thil chum hi tale mi him nature human nature ang pin na pa hi phate ke cha 100% a ki pama aban le pathi na everlasting God ai na mo yong 100% a ki pam in nangin tham khat in sei chi na chum phan te chung chang Jesus Christa I pin dol hi ba na le hen mai I mi him pin a hung pin a hin na amas pen a chun na pathina hin pathina ku na kyal ngoi leisit ki pat masanga pan a kyal ngoi ti san ki su sa chu hi a hin leisit a hung pin a chu mi him pin a hung a phe sa pa flesh again flesh a hung pin a mi him phe le ba wan nei chu le a hung sei li jong chun ama hi anu a pa ko ma hung sei li na changa independent a hung sei li nei na cha chu mi him hin na mi him hi na mi him chon dan cho nei su ke ai le a hung pi thin ti ta hi ti ve a hung pi thin a chu ama hin ni som li le zan som le baptisma chan jawa chu anango la chu na sama ma jinga thu gen thei dan chu pathin hi na chu kil lo we mi him hi na chu kil ai cross a thi chan ge chu na sata na thu na thu ya cross a put zo lo ba ami thi jong lu na tam ai ami him hi na hi Jesus Christa mi him hi na Bible me tiong sila Bible chi dim se na hin apu na alung na ilo la pu gi ti dam broken hearted hi na hotam pi omen ami him hi na hi pathi na hi ba ami him hi na ta lang ki ta lang ji Hebrew bung ni sang som ni lege chu khat be ki sim le phan te na nei le nang hin sim le chun phan na ye chun mi chon sit thin sun dinga ama pathin lama dinga thim pu chung mi khutu ta le ta san ta hi na dinga chu iza kai so pite bang bonga hungom ding chu adol ta hi aje chu aman hlep atua he su kan the thu je chun hlep na tu ho to phat na bola hu the hi chilai na sei banga chu hlep na atu ho to phat na bol thia na aman angai dam zawa hi aji chu ama hi I hop thu bang banga thu a I ho I het thim pi pau ki ti hin Hebrew a mondang dang aung ki sunin na to a chang khadi ga sim nom naw chu le ami him hi na mi him a hi na ta a hlep na tu a I ho tu dan chu a het thim dan chu na I ho thu dan I ho tu dan chu het thim chi chu ka sei no men cha chu ama mi him hi na hi in Bible om jing in na cha chu ama mi him hi na hi 100% hi ti nom naw chi chu hin cha chu Adam hlenga hung pin ama Adam thai Adam masa chu chon sit a hung lu ne ama hin na hin pu lu hin Adam chon sit na chu chon sit anu nga chu ma hi mi him chum be a hi lo mi him Adam eden huna mi him chon sit na ba ya ana hlat ta banga chung ai po chon sit na nu nga chon sit na mun a hung lu hin chi a chon sit na zo si hin tu a hin pu un pal ga kai chu hin Peter thut khat bung ni chang som ni khat le som ni le ni chu in sim pio na hi chi dinga chu ki ko ni hi ve no Krista khunung zui
na hi na ding wa nang ho zala aman he su gan thei thu hin nang ho da va to azui ding ko ya da tha hi atin na ama chu chon si po ya kam sunga jong tua hlep na kimulo hi ama chon bang bang chi ho chon ding a chu e ko e hlep nai na tu wa na thu lal diu khat chaung poi ti na cha chu na ki kot pi cha cha bo hin cha chu pathin in hlep na zo lal na diu khat chaung poi ti nai cha chu I hon jesu christa na toilet gal zo dan chu I mo wa le ho ding ang gal zo na theilam pi he ti jesu christa chu I example wa he ti tu ni khwa hi aman at thu a zo ama kam changa chon sin a kam chang zo a be lo chu I ho ding a chi chu I zo theo I chan the khado hi a hin tu ni khwa he christian tam pin se ho jesu christa chon dan jesu christa thu di dan a kam changa thil si pot lo ti hoi mi him bol thei pui ti ta ben ji chun bible in a sei khat chu I kal nom ta ben ji ho akun ahung kun ham bible akun ahung kun ham ti le hoi tai bana le pathin de pa pan ahung kun ne ilung sung wa hung lut khaji hin ji chun I ta san dan I mo dan an su khaji tan na I theology I doctrine ki hel dan an su khaji tan cha chu tu ni khoi jesu christ ami him hin nai I hung thu pi ba pa ko ma I tau pi intercession I bol pi theus na ama bo chu I hikiti ti cha chu aman a bol chan chu I hon bol theina diu chu pi inam ti le I ho mi hi bang wa cha ma chu mi hi man hi ti ka sai no tu chun 100% mi hi mani te hi hele I ho dinga ma chu vet to ni thei lo re ta ama chu boro chu pathi na hi je ti doi ta ai la 100% mi him ne chu hi tel e ho dinga excuse thei lo ti na chu ya chu krista nung zui tu dinga I da ha pi he ti na si jong hi na lai ta chu I sa project example tin na better bung ni chang som ni le khana chun example I ho example ding na ti example ki ti hi dictionary meaning chui ba na le zui thei vet zui thei ta anung zui thei ta ama bol thei hi ti na hi ke pa me chole jesu christ 100% mi ma hi na pa le 100% pathi na hi na pa hi ang pin na thu dol jong ki he ma jing look gospel kun ki chin ta na sein apa la nga pa na khangu jong hin su nu la pa khangu jong hin su na pin na dol ko chuta le ang pin na dola joseph le mary chung chang a role jong a hin sei khanin look kun ve san an jesu christ ang pin ding chun I pia ko nang piem te lagau thina to na kon hang ki zil he ti cho ele ang ki zil ne a chi pi man cham te le human mechanism man cha ki cho hi chu mary yung hi cho tu lai sa khu tam ta catholic hodi di chun mary hi mi hi mai poi ti kit na lai hi pathin thunga ge len ai na chui lo mary ai ho banga mi ma in mary chu pathina hi mi hi lo wa hi le ama example chu mi him te na ko pi thei kit lo di ya chu jesu christa chu ang pin na pa 100% mi 100% pathina hi na pa chu ang pin na jong ki chi se ti chu ka sei do no me hagau thing chu pathina hi in mary chu mi mai 100% god le 100% mi him tin ki hom khoma christa hung pi ngai jesu christa chu ami him hina chu nia khadi sei bin na apathin hina jong chu izo won chu nia khadi sei ta bin cha chu pathin hina chu ka ha sei be kit lo na main pa to ke pom khat ke hetin na chu le mi him cha pa chu lal to na jit lama hung na mo diu he tin na chu le chila ya magbung ni chang li la nga ha kon ai vet su al kon a jeng pa chu na anak kon pa chu in apan a hin dop thla ba chu na chon sit na ki ngai dam hitai ti pia cham hon idi da na pathin do na na sei ha blasphemy ti aji chu pathin ti lo ko hang ngai dam dinga ti cha chu jesu christian pathin ka hi e ti na chu na ma di ti chu na ma hi na chon sit jong ngai dam a hin ti chu na ma hin pathin hi na chu pa to pung khat ka hin ka chi daw pa ko ma hin kai nei mu le pa na mu oi tai na cha chu a divinity chung chang pathin a hin chung chang a hi christian tel a ha sei chen diong ka he pun na as a hi ke pa mo mi tam ta chun jesu christ chu created being no ti ji o hi so chu 770 theology ke pampo in christ chu 100% god 100% human nature hi ti pam le han ki chi sial jing ro ke pa mi chi chu hin dang sei di tam tam jong le na ki sei zo di lo di hin a hin la idin na point pa ji ga sei thu hin aba na hin salvation chung chang hi na ama hin athu ji dan hoi sima hi le line dim set asunin salvation chung chang hi na hu hin na thu dol chung chang tam ta asut omin sila hi sda hu hin na pom dan ti asin na thil tam ta sin ai la appoint chu na to wanga thim chang mi ho ti nom na pen dan hi hu hin chan thein ai tui lut ding baptai chan ding sabat ni ding dan thu ni ding ti ho hi hu hin na ki hil na ti ai wa ma sei na chun
chi chu ei point hu hin ki ti pathin ngei lu na lung sit na wanga bo hi adi FEC bung ni chang gen na chu FEC bung ni chang gen na hu 7 Adventist in hu in thu do la ipan sat now thu pi pen cho hi nei ho na so salvation is by faith alone by grace alone hi salvation kiti hu in kiti hi 7 Adventist in Christa ngei lu na lung sit na wanga ki pom dan chu Genesis apa Revelation changia Bible hero jo si koi ma chana to wanga hu in chang ki sei khalo e Mosi ho in Abraham ho in koi ma cha Noah jong ting kat di koi ma cha na to wanga hu in chang lo e ai la tu lai sa hu tam ta inung sun sa sa ku ho ti tau te hi sa ku yo sen ki la chu Old Testament khanga Noah ho loi Adam ho loi elole Mosi ho la chu dan thu ji a hu in ti jiu chu Bible chom dan chi na ile a ke khat hi na to ja hu hing na a ke khat hi lungsit na ja hu hing na da na a se khan da na om ta chu ai wan i hil ki na ile Bible chu pum khat he ticket ve to hi ta bang ta chu doctrine tal dia ke ha ji 7 Adventist ma chi ta bang chu ki sei point na ya chi ngai tu ti nga hile ngai lut na le lungsit na le ta sana wa nga hu hing na ke pom nan dan chu Genesis sapat Revelation changya Bible hero ho zo si hi koi ma cha na to wa nga su cha ki sei khalo we aban in sei bel sun phan ti ki paum le jing e FEC bung ni chang get nan sei chu ki paum le jing cha chun hoi ta na sein ngai lut man hin lungsit na man lungsit le ngai lut na wang ta san wang chi ta na to wang hai point aji chun to wang hi le khat tawin ka to man ka to ga he ti thei ding chi chun na to man khat cha ki sim lo he ki ti na chi achu 7 Day Adventist state i hon ita san wa e hon ipom Bible ki sun chu pham ti le hu hing na hi ngai lut na man hi bo na ngai lut ama pathin ngai lut na chu i hon ipom wa ita san ti ngule ni chu i san thei we adi cha chu to ji chu mi jo sin thang pe Christian tin pom su ke we to i pastor pa na sei ata la nom pen chu na a hin sei do pen ti ham chu ham ti le na to chung cha hin na to chung cha baptisma chu le sabat ni chu le thil phamo la ti na to chung cha nga hi Christian tin ita san ipom ki chu ham ti le Bible la Jacob khun na ta san now chu nei vet sa un ken kana to na vet sa wingi tin Jacob bung ni a khun na izi nem ti le ta san na chu anato baya chu atisa hi tu ni kwa hi ita san now tampi nei mai thewin na Christian ten ale ita san now chu hoi lai ina to wai pu do vem ana to nam lo le at ita san now chu athi hi ta dem mi zo si ham elo le i ho ham koi ham ke poi ata san na ana to akilang zo si chu ata san now thi sa isim diu le koi ta san na thi sai te dem na mi tampi ta san na thi sai di ta ti za dum ta ahin tu ni hi hon i chi chu Jacob kisun ki mo bang chun i hon i pom nom ji po ben na to ki ti ting la na to a hu hing hi pui ti ji ben adi ahin ta san na wa nga hu hing na ki chang hin pathin ngai lu na ki sam tiung le ta san wa i chi ta san na chu ahung kila na chu na to hin na aji chu Paulin sen i ho muthim cha Roma kon sen muthim cha ku na chu hu hing na cha hi tiung le John sit na ku na hing po tiung le kuwa cha chun i ho John sit na thi sa chu iti John sit bol zom diu ham John sit na be thelo hen kuwa cha hi tiung le John sit na chu anga sa hi ta be cha chu thil pha chun ei job jiung chu ale Matthew a hu even ale Matthew bung som la nia hi Jesus Christian na to na tham zo si chu thu tan na ka hin puilu ni he Jesus Christai na ta san now chu thu tan na kan puilu ding ati poi na to na ta thamu chu thu tan na ka hin puilu ding ati Revelation bung som la ni chang som ni na hu ipiti tam tin hin na lekha bu a kisun mi hu hing cha te mi za na kham khat umin hin na lekha bu ko ma chu chon chan lekha bu dim se do mai hi chi chon chan lekha bu ho chu a chon chan na to zo siu ki pho do ling ati hi chi tung chu ya chu thu ka tan de he tu ni khwai ita san wang wa thu ki tan ding ati khapon na ai le Jesus Christ na sai na na to wang wa he na to wang wa he thu ka tan de chu bola sai ti ham til ita san na chu na to akilang hin Jacob sai ta ma ko na chi ai Paul in tampi sin Paula hi even ale Paul le ka sut lai khat ka sin nom chu Hebrew bung som la thum chang som ni le khat ai hin iti sai ta em dile hi chi wa chun sa pa hen sim ka ti make you complete in every good work to do his will til phalam zo si a hen ho na to cham kim dinga hi no ki ko ni hi ve ati achum long ka ga sim nom kin hi chu biam te second Timothy bung thum chang som la segi na chu chilai chi masanga chu all scripture
chỉ lệ khắp bu thi ngay cái xuân dâu xì nó họ bắt thiên cha thì cái hình là đinh cái phò là đinh cái sụ cái chọn bắt cái xin sa là đinh Ezekiel cái hình là hình aji chú biham chỉ lệ bắt thiên cha pa chú bắt thiên cha te chú na to pha na to hoi dâu xì à chăm kim à hình là điều thì nè cái chỉ Bible cái hình là to na pha na to hoi cái phòn to na đi hình Peter thul sự hoi vậy nè nó to pha owin mi tên na hình để tiếng lệ na chung thu áp phalo na ni he tiếng lệ nó to pha wa hình mô điều chú tiếng lệ na bắt thiên rồi chú thằng vợ điều trôi ăn điều hiền thì nó tổ phát ra vào cũng là chứ cha chú vẫn là nó tổ phái muốn thì nào ông gì Peter là Paul thì gì hỏi bon chứ kìa tu ni quay Seventh Day Adventist tiền hay chân chân quay riêng cái tiền nó tổ phái cái thì ball điều cái thì cũng ham thì lệ ít ta san nào phát triển này quay ham khát chút kiến cái ta san này thì hình là tổ phái office cái na ham bazar chi na ham amecho na ham akichip na mun ham thing sat na ham thilum dan chokulai len na ham an to phat mong kin ki mot hi han lang hilan na mi sanga chon phat na mi sanga abol hoi zo na ki mot hi han lang mi chon bang banga chon na mi kin na mang kin na theya mi ne na mun ga ne theya hita chu theya hela chun mi him te van noi to ki hi nam ta loin pathi ni hita cham kim na to pha cham kim na koi ja chu I hoi na to phai to diu ki ti Christian cha te ki het na hi ti chu ha se no me ya chu Jesus Christa in ke mane nge lel ka thu pi ni venti ama thu pi ni na pai na to phai vat sa naw chung Bible ai chin ke se ding a chu ya chu ai nai chi na to pha i bol naw le pathin se nge na mai kui man na pa yo de ki sun naw thei lo i ki sun naw pen chu Christian a thona ngei da be chan na hu ngei chan naw chu e chu le Bible la hi example ban ale Abraham bang ko ta sanai cho ta san wang mi jo si team changa hi chu Abraham cha te ti ba Abraham ur ko pia pan chi do in atia chu Abraham chu den lo chu chi do ji ngai chu do wa chu pia haran ko pia pan chi do in te chi do kit ji ngai chu kanan gam tip gam cho chu chu e bang phun chi lo chu adi chu chla chu kanan gam chi ma chawm lo be hi chu gam ha sa ta kil hakit na lai ka tin na ta san na wang chu iti phot chi nam te la man pun bo gi su na chi jing chu ha sa dan chu ai le noa bang chu kung a suya chu imacha ni sat to hoinun to thilum dan chu tui ha lo tui yong tam lo ita chu guzu ding cha chu hi lo chu ai ba nga chu ta san na wa na to pa chu ana to chun thi ma chan hi chu ata san na to ki ti chi khom jing ai chi khom ngai thagau le ta sa ki te bangai ya chu Bible hai vet ting koi ma chan na to ja thim changom pon by faith pathin ngei ru na wang liu ngana ta san na la pa chu ana to chu kisim pi su te ni ngane pathinin Old Testament a hos avat da zia na to zia thim chan sa e ho New Testament a e lung sit chum je wa im wan ga mo kai ki wa ti hu lo he hu ing na ki ti guarantee ke bang su ke all han lang new he dong le na pathini warranty bordan hu ing na salvation pai ki bang su ke hin lampi ni asim kha lo he ti ka sei do no i sei le atamin chung chang thu hi pathinin lungsit na khang kwa va da na khang kwa ham tiang hi the ti chu hi nai sai lo he na ya chu ho i tia pa na pathini lungsit pathin ni jing ai in hi ji lungsit pathin chun a cha ti hi lungsit le ngei lut na wang ja thi ma chan ngai ti phun do no mai na to ja ki sum Bible la koi ma cha ka mu kha po in simjong ka sim do kha po na he ki pa me thil tam ta na sei do in na sei be di hon thil tam ta sei be de tin hu ing na chung chang hi vet sa na salvation ki ti tinga la salvation the relate khat chu one safe always safe theory ozong chu yon chi chung chang pen chu 7 day 20 jong ki pom di lo hi pom lo hi ya chu hu hina ki ti hi pathinin a khon ni ya thu thum ke pa ba ti na lai hi cho jong chong hin na sei di tam tam na lai yong le a ban ni char ki tai tin a chei na ding khung hi teng chi investigative judgment chung chang hi a in ko khan hin 7 day Adventist adinga doctrine mu da le Bible ikil chit na prophecy study nei na ko na thil tam tai mu da o hi ta thu ta mu zo ro hodinga chu lungdon thei thil tam ta ngan chui thau nai yong le investigative judgment chung chang hi aman asai angai dan ho hi adi lo yung sei ta pong kating ai na 7 Adventist perspective a ko na Bible dung zuya ko na investigative judgment hi a thu pi dan le Bible in poi mo ta hi dan le ta san cha te adinga tu phara investigative judgment a mi hi dan pau hi hin sei chin chung ka dei ka ki pal he jing e pastor pa na hin sei chu ma hin sei dung zu investigative judgment hi e pawan le dung zu khul chil set na thutan na khul chil set na thutan na ti
alang khana thu chang man chu hoi le jing ka ke pai adi chu chilai jesu christian thu tan na masanga kul chil set na nei adi chane chi chu hoi lai ki mu tam ti la bible pum pya mu thei nom jingin na chi hi adam le via ku na hong ke panai ta in revelation now aki chei chana chi kul chil set na ma chu wa thu tan na me jesu christian pathin in adam le via on chu adam bot hon ta na ti jing lo chu ipina bol khil hon tam na ta chu thu do na nei ma sa de chita banga chu mi him hin khuai old testament na new testament na tua ima sangba jesu christa ahung kun chan ge yaw hi chi khul chil set na chu ma sa ding chi ja chu thu cheng sa pa wai ti le judgment ki ti hin judgment hi pi ti na ham ti le thu khul chil set na hi khul chil set na investigativity na hi thil aning ka koi ka na judgment thu tan na kun le hin I ho police case jong le khat ani ki sol sa spot na ai lon mi gi lo mi phalo ai lon witness mam ti ai ki dong ma sai thu ki mo tan jing lo hi ti ja chu hita bang chu khul chil set na khat bang chu jesu christian an nei ti chu a hin chi jesu christian a head lowa I ho chon chan head lowa ki sel go ama amu do thela khul do ngaya ham ti na wang hi poina adi chu jesu christian ma zo si head su ke a hin wana thil sim zo si van ti ho hi an lang chu le leisin mi hem ti a chon pa hin lang among tha ding ho hi jong le ibon chke masang wa jesu christa in thudi ta in na to ama chu just ai lo justice abole thu tan di ta pa chu ki ta pa thu tan di ta pa ki ti na chu na ti chu apa chin num zo hi in cha chu thu tan na ki ti hi o mal hin khul chil na chu ma sa he ti chu chi hi Jude le kha bo na sa tan ki sen na ni nu nga maya dinga reserve hi tai ti maya hal ha ding in ombe mi ti ho chon si ho chu ti chi wa hi even alen revelation azo mi te ho mohor na namasat diwati revelation bung som la thuma khun ale bung sagi akhun pi se am tile mohor ki namasanga chu buina ho mai pi ho jeng khuze zuwa masanga chu mohor kanam ka ubin vantil khachun vantil su te chala no hon buina mai pi ho chu leisit ho tui pi ho leisit a chun hin thun sa na hi win pathin cha te chu mohor kanam nai pu ve ti chu bung som la thuma ko pititam til mohor ki nam khen na hum ta chu cha chu pititam tile pathin mi te chu pathin mel chi na changwa satan mi te ti bung som la thum na chi wa ko satan mi te chu satan mel chi na hung chang ta chu achal pang ha khut ham na elo la ama number ha ki sa ta chu okay chi zo wa chu jesu christa hunga ama in tutan na hin bol ta chu chi bung som la li ku ba na event sama hele iti aku even al bible la hi ama sa pena hi mialchi na elo la thutan na koi mi ham koi sa ham satan na ham pathi ham ki hul chi na umte te chi phat le chun pathin mi te chunga chu hu hing na changa pathin mi lo te chunga cha mai le ka hlon sai ti chu bung som la liang ke mo hi chu tun so na mai min lo na kong jing ning ti chu hung thung ai chu ale Ezekiel la khoi bet kin alen bung ge la khu chon sit na hi mi te la hung thung dim set ta chu thim pu hon jong pathin kate ho ina to khom ba pathin in la ba bon te lo in bol taw ti ve tia sa thing lo ki da ta na thil bu tam pi kom ba sa ba chi zawa no mai hon jong tamus ki ti ni sa pathin ti di ham a la ma chu how win pa kap kit na la yo a chaina chu thim pu ja nam khan pathin kot bu la chu ding ba ni salam angat ba pathin nang chu anung ngat ba na ni ta chu na sa ta pathin chu nong sun wa satan chu ti di ham ni sa cha ho ta chu ala pathin lu hang wala tai ken thu tan na ka nei di tai ti a thu tan na nei ma sa khul chil set na nei million ko do in ban ti li na khat pa chun a khun ai pen tui ji na ding ki choi chu cha chu a ji a I pi sem pathin chilai la chu mi chon si ho la chu mi them khat omin am ho chun chon sit na he ka pi win ka te ka pathin lung thei lo na lam ka bol ta ve ta kap ho cha pathin mi cha hlom cham ve amo chu chalwa chun mohor na mon la amo ko ma bana nai lo du ai ma dang zo si chun na sa chap jing dio he tun ki pan lang ka ho bu sung su bu ta ven na ti sunga thim pu chon si ho jo that la bon chicken that lang pan ven lang iti chun mi zo si chu ngai lut na be hilin lung sit na be hilin that chap jing ta ven ti chu chi ba na le chun pathin thu tan na ahin nei ma sanga chu khul chil set na nei mohor nam te hi thu tan na hi om jing e ti chu hen revelation bung som la lia khoi bana le tu mi him ti ho khang ta win pathin ni khu hlung tai ama ho pha rei tai tu hi ama thu tan phat hong thun ai lung ai tai ti na chi sei sao diwa le chun Daniel bung ge chang som la lia kum sang ni la jathum hlun zawa thu tan na hong thung ko ti nai
tu ni khuai thu tan na lu nai thim pu chung nong thim pu chung nong chu mun thing chung nong om pe na thu tan na lu lai la ta hi thu tan na hong ki chai ting la hong pot chu thu tan na chu ta lo ti di ham na thu tan ding lo si ki tan chai ta chu aga to man ki pi ding ta chu to ai cha chu lai mon lai ta ong hi je wa chu tu ni khuai hi ho ding ai Jesus Christa lam ha be lai be phal wa noi thil sui ban wa le thil ki dang tam pi ki mo ta na achom na ma sai ding a chu chi cha chu sei nong chu pi ham ti le thu tan na lo wa chu le sit ko in jong thu khul chin nam lo le sit ko na thu tan thilo chu pathin chun hi chi zo sang a chu tling cha bo chi cha chu thil sim zo sin pathin na thil na to ho ye na thu tan a di e ti chu ke na dim chi jong ni chu ai mo ngi lai Jesus Christa hong de tan to hong hi Jesus Christa chu mi thing te pe hong di hin hi chu revelation in a theme to people na nei chu hi ya chi simai le vevin ke ma kong wa ding chule athil bol a chona dung zui cha le thu na kat pi ding ko ma me ti chu Christa hong ting le thu na a to dung zui cha ka pi ding ko am tai ti a chu ta le ki pa man le thu na in choi ding ai da ya chu ahung ma sanga chu ipem kha chu ngai ti na a vet chil sa nang chu ki pa man pi ding lom ke chu le thu ding a lom chu khul chil set wa pathi mi thing te pe hong pan hi ya chu hi khul chil set na thu tan na i pen investigative judgment ki pen hi 7 Adventists in prophetic timeline akona fulfillment nu je akona ikil now chu Bible akona mu do chi pem til 1844 an ki pan cho hi chi ya so 1844 ke pa chi investigative judgment chi jinga twai thu tan na examination hola ding hi tawe ti ka sei do no mai ya chu vanui le sit zo si I chon now muthim chon na kon pe la ta tin khuwa cha te mun kivan ta hi ti ve ya pathin thun e hil now pa chu tu phat di mun ta tu phat na hi king lo a chu king loading a khang lo a chu khang ta loading chiong ki chai le chiong ki chai le pathinin chon pha chu chon pha jing ta han lang chon pha lo bola chon pha lo bor jing ta anti na chung chatning probation clause hi chatting ya chu wholesale sat nai di investigative judgment ki ti hi tu nya hi I think ya presentation ki tup cha ki bol cha hi di point yang le azal hang khat na ki hil na pa chu sei naw hin ya chu kha waiting le ATM channel a hin investigative judgment hong chung cha hoi ta ban ma present hong ki bol di na chi chu hin ya chu ai lai sei num pi pen chi chi pathin tu ha investigative judgment ki ti alang khan ki sei ki na le chi thu tan na ma sa ti na ta bang hi ya chu tu ha jinga chi jing lai ta hin hi chi phat lai ta chu hi vin hi chi hi the Adventist in amo sei se amo pau pe pon pathin tu dung zui ta amu do chi chi ka sei do nom choi chi fundamental belief le khabu ha chi ta in judgment chung chang yam akison so ke in chikal wala hi hobung in pam langa thui ma cha ki sei lo ka sei do no me hinge critics bol hochun aza san dem na nei na vintin na adi poi ti tam ta sei ding ta pon amo mu da na sei na tam and la 7 day Adventist ki na dung ji ta tu ne sei do nom pen su ga phun do nom he adi chi chu hin pu sep thil tam ta sei ding om na la in na te kan manga prophetic chung changa Ellen White chung chang ho thu ha sei na yong tam ta om ben la hi yong le ma sai Ellen White chung chang to thim ga chung chang sei ta ben false prophet le true prophet chung chang jong hi ATM channel presentation ki bol in la in na chong kang kai ni ngei sing dia view ho do si ka tim na no ma in pathin pha phai pi vai le ichi chana la hi kang ngei lo hin tui le pathin thu ta tui na pu chu lung no jing ni ka sei do no me chi chung hin tin tu nya chi doctrine la thu pi dom li iwat non chu ama thu sut na ko na hi chan chung hian lang na a chei nai pi na sei no ma doctrine ki di phat le hin mi tam pin doctrine ka dei poi ke he doctrine ka ngai nom poi he lo pathin thu le hi jing e ti ji bin na ai wang Paul in sei ko Paul Timothy ko ma sei long tam pi ki sun chi chu pi ham ti la doctrine sound doctrine di na nei na ding in choi zu in doctrine di atitikum ji ai Christian kha chu chon di na lagaw le ta sa ai chon di thei na di wa chu doctrine hi adi ngai ta san ki hel na di ngai ti ka sei no min cha chu hu hing chang ning khalai lo pathin mi khat chun ata sandan chu ki hul chil ngai na ama te chi cha chu I ho thasilo hi la na pathin thu ei ma mi mal ta aku na hu hing na chang di hi je ba chu hi ji chu pathin thu ki hel na ho hi di nam ti mi mal ba I hul zat diu ka hin tim no me ti ai mo nge ke ma ta san I ta san ke ta san hi ti ve ti hi satanin mi su lung mo nai na ta san pa hi pathin phai twa na khol chil nam so pi tu nai ikibet di pa kai minai tip na no mai
hi chu pathin mi ten abol jing khat cho hi nei but sana sol cha pol boria khu mi te ko ma ga sei line jong pathin tu dung ji ta thu ki sei lo pha ta ki check tu chat avat la still chalu hi da bang chu tu na pathin sa te ikinu hi di din le si ki chai ku na hi ta in krista hung na dinga nei to ki na hi pathin thu la hi na sa ta idin mun ki chi pha chai ta nei banui le si hi ivet tinga hi le polarized war ki ti na chocolate chila ta san di le di lo ki hal khom na le pathin thu na sa lo na khang ong hi tan tu la hi ya chu banui le sa ta sa la gao iza ka sa ei pui jang thei pending chu tu nya na khot ana choi hi chi na le kha bu bu se hi ya chu chi sim na ding po wa hi phat ipi wa het thim ne pha ipi jing wa hi le aga chum te ka sei do no me na to wa hu ding hi povin e ma chon phat wa hu in chang ni hi povin atu pe me chu pathin ngei lut na wang he pathin ngei lut na te zo si chun ama lung lama ama thu pi wa hu man ding hi ikinu thu pi pen chu pathin pathai bu pi han lang amen ki te jong le damai wa hi le thu le la tam ta in khau ling jing he pathin pathai bu pi ta amen